12 февраль көне біздің қадірлі әсәйбіз, хейіклі қатыным Асия Халил Қыдавагапова өдінің 50 яшлы күркәм юбилейін білдәләй. Ошу оңайдан йөрәк түрінен сыққан ең изгі тіләктәрі бізді еткіргі біткеләті башлана бұл музыкалы қытлау сәләмі. Дөньябыз һинең менән матур, ашыбыз һинең менән тәмле, көнебез һинең менән яқты, нурлы, һөйекле әсәйбез. Ошу бәхетебезде зурлап одак яша, һау сәламәт бул. Юмартлыгы, ярдамсыл, шәфкатьле булуы менән күңелдә һәр сак хоклану уяткан, тугандарына игътибарлы була белгән, якыныбызга балаларыңдың изгелеген, кадер-хөрмәтен күреп яшәргә ятһын. Һин булмаһаң без ояһыз кош, моңһыз йыр, йырһыз хандугас кеүек яшәр инек. Тормышыбыздың яме лә, тәме лә булмас ине. Һин безгә ныклы терәк, олы кәңәшсе, йөрәгем сикһеҙ изгелектәр һыйдырган иң кадерле кешебез. Ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык, куаныстар теләйбез. Йөҙҙәреңдән һис ҡасан йылмайыу, бәхет, нуры китмәһен. Күңелең һәр ваҡыт йәш булһын. Без һине ныҡ яратабыҙ. Күңелеңдән яҡты ҡояш наҙы, бәхет нуры һистә китмәһен. Шат йылмайып ҡаршы ал һин ғүмереңдең һәр бер иртәһен. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Ханиф, ҡыҙҙарың Алина һәм Альбина. Күзләрдән ұшырмай ғына жан атып, үстерәбез балаларны сылыдан, ұшырабыз құшлар итеп таратып. Үстерәбіз балаларны сылыдан, ұшырабыз құшлар итеп таратып. Балақайым бағалмам, яратып лай туялмам, язмыш қайыңның синләй бәхетлігіне булсын. Саклап йөрөтсен, яклап торсын, әнием теләкләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең. Бала күңле далаларда димәгез, балаларның күңелләрен китмәгез. Әнидән дә кадерлесе юк җирдә, әниемнең бер генәсе бит миндә. Әнидән дә кадерлесе юк җирдә, әниемнең бер генәсе бит миндә. Балақайым бағалмам, яратып лай туялмам, язмыш қайыңның синләй бәхетлігіне булсын. Саклап йөрөтсен, яклап торсын, әнием теләкләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең, гомерләреңә җитәрлек балалык рәхмәтләрең. Күңелің қаралмасын қаралар, хыял канатларысына күрмәсін. Сабыйымның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле бүрек бүлмәсен. Сабыйымның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле бүрек бүлмәсен. Балақайым бағалмам, яратып лай туялмам, язмыш қайыңның синләй бәхетлігіне булсын.
Ömürlerine yeterlik balalık rahmetlerim. Ömürlerine yeterlik balalık rahmetlerim.